mi vulavule hi Holobye wa timali la wa mfumo wa khale wa Gazankulu a ku dyiwa mali nkarhi luwa kumbexani a swi nga endleki yi pfa yi cakunyuwanyana yi a ku na ndlela yin'wana ma-comrade swo boha ma va na xiave ka timhaka ta ku ma dyanyana ma-comrade a mi nga yi tshiki mali ma kha ma hi vona ma-comrade ma tsandzi nkarhi wa covid mfowethu wa vona lava vanhu a va ri ku feni kona u kuma ku munhu u kuma thendara yo cela masirha vanhu va nge safe so sweswi ma dya mali i nga ri mo swi dyondzela so nkarhi lowu loko yi va mali u ta xava president ntsena loko yi va mali u ta endla yini yona wa vona ka u fanele ka malamuleni le Giyani ku na business rin'wana ra leswa swa ti-guest house ri le henhla ngopfu se a ku ri na vanhu lava a va ta kota letiwani mi vula tihile ta ku rhenda hi awara kumbexani leta ta ku karisa siku hinkwaro vula ku swa ku tirhentiwa hi awara kumbe kanjhani sweswo swi lavi hini Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani Gang shangi ya amukela namuntlha ka Shangani Gang eka lembe lerintshwa ra 2026 a ni fambi ni ri nexe namuntlha ni famba na principal the general hi yexe Xixenge ho khensa ku principal na n'wina mi ta va mi nghene kahle ka lembe lerintshwa mi hupahupu hi makhukhula ma le Giyani mi hatle mi vuya la kaya la ya hi nghene kahle xikan'we na ku mi xeweta Marikana hi tlhela hi xeweta na vahlayeri va hina kusuka etindhawini to hambanahambana ya himpela eka lembe leri hi ta na swin'wana leswi hi nga na ku tshemba leswaku swi ta va swi kha swi hi kongomisa kun'wana hi ta va hi karhi hi languta swa tipolitiki hi languta eka tipolitiki ta misava hi languta tipolitiki ta tiko ra hina ra Afrika hi languta na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kutani hi tlhela hi languta eka matikoxikaya laha hi nga ta va hi kha hi languta na nhlawulo wa xikaya lowu eka lembe leri u nga ta va kha u ri humelela loko hi endla sweswo hi ta va hi karhi hi vitana van'watipolitiki va ku hambanahambana kusuka ka mavandla yo hambanahambana lava nga ta va karhi va hi pfuna ku va hi hlela timhaka ta tipolitiki eka lembe leri kutani hi ta tlhela hi kuma na vativi va swa tipolitiki loko karhi wu famba kambe esikwini ra namuntlha hi ta va hi karhi hi languta timhaka leti humeleleke eka mavhiki lama nga hundza ku nga mikhukhula kumbe ndhambi leyi nga humelela exifundzeni xa Limpopo ya so hi ku vona ka n'wina before hi nghena ka because mi touche mhaka leya mukhukhula leyiwani but I think maybe swi nga va na nkoka swinene ku maybe mi nga hi nyikanyana background ya ku tiko Giyani ri sungule kwihi swi suka swi ya kwihi ri nga va ri tshame ndhawini ya kahle ku makhukhula ma nga avoideka na swin'wana mara hi ta vuya ka makhukhula but hi ku vona ka mina ni vona swi fanele ku xana hi rhanga hi tlhuvutsa ku Giyani yi simekiwe rini hikwalaho ka yini na swin'wanyana ya loko hi languta mhaka ya Giyani mhaka leyi nga sungula khale Vatsonga vona hi voxe a va ri kona etindhawini leti va tshamaka eka tona eka nkarhi wa sweswi na tindhawu tin'wana leti ti nga tekiwa hi mfumo wa Venda mina ku tsundzuka ku ri ku na Group Areas Act of 1950 leyi nga hambanyisa vanhu hi ku ya hi tindzimi leti va ti vulavulaka kambe sweswo swa 1950 a swi nga ri swo sungula hi ku hi 1913 a ku ri na Land Act leyi nga teka vanhu va Vatima yi va yisa ka tindhawu leti to fana na leti vanhu va le Giyani Vavenda va tshama kona Maxhosa ma tshama kona na swin'wana so lexi nga humelela tiko ra Giyani emalembeni ya 1960s hi ngo ku va specific 1969 doroba ra Giyani ri ve ri akiwa mara loko ri akiwa doroba leriya a ka ha ri nkarhi lowa a ka ha vitaniwa Machangana Land ivi hi lembe ra 19
73 hi laha ku nga kumeka ku va na mfumo wa Gazankulu laha u nga vekiwa xifumu laha ku nga vana kulukumba loyi va n'wi vitanaka hi yena HW Itsanwisi ku va yena holobyekulu wa tiko leriya wo sungula se loko mo swi langutaka kahleni tiko ra Giyani loko ri sungulini hi lembe ra 1973 ku ya fika hi lembe ra 1994 a ri ri na malembe ya 21 and loko u languta malembe ya 21 i malembe matsongo ngopfu vandla ra African National Congress ri fume 30 years mara loko u languta ku cinca loku va nga ku tisa u ta kota ku languta ku ri mfumo luwa wa Gazankulu hambileswi a wu endliwi hi mfumo wa le xikarhi wa xihlawuhlawu wu endli swilo swo tala ngopfu hi ku ri doroba ra Giyani loko mo ri languta se a ri hluvukini loko a fika malembe ya vo 1994 laha ku nga va na mfumo wa le xikarhi mfumo wa xidemokirasi se loko mi tlhela mi swi langutaka kahleni mi ta swi vona ku ri hi nkarhi lowa wa 21 years mfumo wa Gazankulu wu ve wu ta na swilo swo hlaya ku nga va ku ri na ti-industrial area leti mi ti tivaka ku na ti-college to tala leti ti nga va kona ku na swilo swo tala leswi swi nga fikeleriwa leswi swi nga ku tsandzeni ka mfumo lowu hi nga ka wona kambe loko mo languta mi languta matirhele ya mfumo lowa wa Gazankulu a wu ri na tindzawulo ta 10 tindzawulo leti ta 10 a ku ri na tindzawulo ta 10 a ku ri na ndzawulo ya holobyekulu na ku tshemba ku lava va swi tiva ku ri a ku ri na gas 1 ku ri na gas 2 gas 3 gas 4 ku ya fika ka gas 10 se ndzawulo ya xikaya ku nga leyi va yi vitanaka interior sweswi a heta ku home affairs a yi rhangeriwa hi Hosi Hlaniki ku va na ndzawulo ya mintirho ya works leyi a yi rhangeriwa hi Smart na ku tshemba ku wa n'wi tiva Smart Garage papa Smart Garage hi vona a va rhangela ndzawulo liya ivi aka Smart Garage loko wa yi tiva leyi nga la Giyani se ivi ku va na Adolf Mhinga loyi a nga teka ndzawulo liya andzhaka karhi yo a va yi vitanaka i gas 2 ivi ku va na ndzawulo ya dyondzo leyi a ri gas 4 ndzawulo ya dyondzo a yi ri hansi ka EPP Mhinga na ku tshemba ku va tiva EPP Mhinga hi tlhela hi languta ndzawulo ya vurimi leyi a ku ri gas 5 a ku ri na kulukumba un'wana va ku yena Machimani yena a rhangerile hayi luya Masingita ivi ku va na ya vululami i Justice leyi a yi rhangeriwi hi MW Nxumalo MW Nxumalo u nga va kha va tiva ivi ku va na ya rihanyo a ku ri yona yi ri yoxe leyi a yi rhangeriwi wa xisati a va vitana ku Mhani Kubai lava a va yi rhangerini yona a yi ri gas 7 ivi ku va na swa timali finance leyi a ku ri gas 8 yona a yi rhangeriwi hi Mazini SA mara yi tlhela yi rhangeriwa hi Luka Kuna a Kandhaku ivi hi khoma ya xiphorisa na ya vutleketli yimi yi ri yoxe ya xiphorisa yimi yi ri yoxe kambe hinkwato leti mbirhi a ti ri hansi ka ndzawulo ya holobyekulu se loko wo swi languta maplanele ya vona a ku ri maplanele lama a ma endla leswaku va kota ku va endla swilo hi ndlela leyi nga fanela eka nkarhi walowa wa mfumo wa xihlawuhlawu va vulini leswaku hi vufambisi Gazankulu a ku ri yona a yi ri mahlweni se u ta swi vona ku ri loko u languta ku ri ku na swilo swo tala leswi nga humelela mihluvuko ya leyi nga va yi ri kona kambe hi ta tlhela hi languta hi ku famba ka nkarhi ku ri mihluvuko leyi nga va kona leswi nga va swi va swi onhiwini eka mfumo wa hina leswi nga lulamisiwaku loko hi karhi hi ya mahlweni tanihiloko mi swi tiva ku ri hi ta va hi ri na mihlawulo ya xikaya sweswi va ta va ri na hina va kha va hi hlamusela ku hi swihi leswi va nga swi lunghisa hi swihi leswi va nga swi onha so principal mi touche mhaka yin'wana ya nkoka swinene ya ku vandla leri nga ku fambiseni ra ku mbala uniform ya mhlovo wa lamula a ni lavi ku vulavula mavito ya mihlangano masiku lama wa pfuka u suwini u nga swi tivi ku u ta hakela hi yini mi vula ku ri loko hi pimanyisa aka mafambiselo lama makhale ma Gazankulu mafumo wa Gazankulu na mfumo wa sweswiwani lowu nga rhangeliwa hi vandla ra mhlovo wa lamula a tindhawini tele Giyani kumbe a matiko xikaya
hi yi nga endla progress ya kahle, hi yi nga onha, because ni lava ku mi toucha na timhaka ta infrastructure leyi yi nga va ku yi inheritiwile kusuka aka mfumo luwa wa Gazankulu hi mfumo wa sweswiwani, ku ya ha ri kona yi nyakafarile ku humelela yini. Mi vulavule hi holobye wa timali laya wa mfumo wa khale wa Gazankulu, a ku dyiwa mali nkarhi luwa kumbexani a swi nga endleki yi pfa yi cakunywanyana yi. Minkarhini liya ku va munhu a kota a dya mali ku fana na sweswi, sweswi ma dya mali i nga ri mo swi dyondzela. So nkarhi lowu loko yi va mali a wu ta xava president ntsena. Loko yi va mali a wu ta endla yini yona, mara lexi nga kona swi tikomba hi nga ri vanhu lava va hi rhangelaka eka nkarhi wa sweswi a va na mbilu, a va na leswiya swa ku rhandza tiko ra vona kumbe patriotism. Hi ku loko wo languta u ta kuma ku ri loko ko va ku ri na project va ku project liya yi dya 500 million, project liya ku nga tirhisiwa mali yo ringana 50 million. Nkarhi yo tala u ta swi vona ku ri miako yo tala a ya ha ri ku heleni loko yi sunguliwa, kambe loko ni vulavula a ku sunguleni u swi twini ni vulavula hi mhaka ya 20 years. Ka 20 years liya a ku ri na infrastructure yo tala leyi yi nga endliwa. Loko wo languta ku fana na college ya dyondzo ya Giyani, holobyekulu a va nyikiwi mpimanyeto wa leswaku va fanele va endla jele, kambe ivi va swi hleketa ku ri okay ku va hi endla jele hi tshika ku va hi endla xikolo swi ta endla ku vanhu va khomiwa. Mara loko ho dyondzisa vanhu va ta kota ku va hleketa hi ndlela ya kahle ivi va papalata timhaka ta ku ya jele. Miako leyi nga endliwa loko mi languta a ku ri na tiyunivhesiti, yena a nga endla leswaku yunivhesiti Unigas wa yi tiva leyi a yi ri kona laha Giyani a yi ta hi mhaka ya sweswo. A ku ri na tikholeji leti a ti endla mitirho ya mavoko, and a wu kuma ku ri leswiya swi kota ku swi sapota mfumo waluwa wa nkarhi waluwa, a swi endla ku swilo swi famba hi ndlela ya kahle. Kambe sweswi lexi xi hluphaka i timhaka ta ku ri loko u kuma ku ri vanhu va dyondza ku va fanele va helela tiyunivhesiti ntsena, kasi dyondzo a hi ku helela tiyunivhesiti ntsena. Se ku na ku tsandzeka ka ku plana eka mfumo lowu hi nga ka wona hi ndlela yihi na. Ku na ku tsandzeka ka ku plana hi ku enkarhini luwa wu nga hundza infrastructure leyi a yi ri kona a yi kota ku amukela vanhu lava a va ri kona, yi tlhela yi kota ku yi endla ku swilo hi nkarhi walowa swi humelela hi ndlela leyi swi fanele swi humelela yona. Mara sweswi a va kotangi ku plana, u kuma ku ka yunivhesiti ya 1 loko ku vana va pasini ne ku apply vana vo ringana 88,000 ivi va kha va lava vana va 6,000. Se swi la ta vula ku vana lavan'wani va ya kwihi na, a vele koteni ka ku va antswisa timhaka ta ku ri vana va dyondzela mitirho ya mavoko va kota ku support munhu. Ku na munhu loyi swi vonaka loko a nghena tlilasini a hi munhu loyi a nga ta kota ku a pasa metse laha, mara loko u n'wi nyika xipikiri a gongondela u ta kuma ku munhu yaloye u right. Loko u n'wi nyika semende a yi pfuva wa swi tiva ku fana u fana a faka xitina njhani na swin'wana. Se leswi vulaka ku ri maplanele lama makhale a ma ri kahle, ku nga ri ku ni nga va nyika 100%, na maplanele ya lava sweswi ma kahle, kambe xiphiqo i timhaka ta implementation. A va koti ku va fikelerisa leswi va faneleke va swi endla, va swi fikelerisa makumu. Loko u languta ku na miako yin'wana yi nga kona va nga yi sungula, mara miako yaleyo a yi le ku heleni, wa yi vona mhaka kona. Ku na ti-problem to fana na tete, mara ni na ku tshemba ku ri eka va mfumo wa sweswi va nga dyondza ka mfumo luwa wa khale ivi va kota ku antswisa swilo hi maendlelo, va teka leswi va vonaka i nga ri a swi tirha ka nkarhi luwa ivi va ta na swintshwa leswi va vonaka i nga ri swi nga tirha ka nkarhi wa sweswi. Mara lexi salaka i ku mfumo hi wona wu fanele ku rhangela ti-community ta hina, wu rhangela mihluvuko. Se va fanele va na tiplan letinene. Se mi touch issue ya space. Na ti-university ta 26 a Afrika-Dzonga leti tinharhu ta ha ku tumbuluxiwaka a hi khale kahle hi ngo timbirhi, because hi vulavula University of Mpumalanga na Sol Plaatje University, because me dunsa ku va that issue ya ku yi unbundliwa kusuka ka University of Limpopo. So a hi nge vulavuli hi ntumbuluxo because na yona a yi yomejiwa na University of Limpopo hi mhaka ya swin'wana na swin'wanyana. So hi na 26 ya ti-university leyi se mi nga lamenta ku ri a mi nge swi koti ku amukela vana lava pasaka kumbe lava va tsalaka matric hinkwavo na lava va nga ta kumeka va nga amukeliwangi eka lembe ro karhi. So a mi voni ku ri ku na lack of information loko swi ta ka timhaka ta ti-TVET colleges, because I know ku ri mfumo wa hina walo wa xidemokirasi wu investe swinene loko swi fika ka timhaka ta ti-TVET colleges, la ku nga na timhaka ta mitirho ya mavoko
leyi mi hi vulaka ku n'wana a nga fika a gongodela xipikiri laya bricklaying mechanical and all those issues because vana va endla stampede ni tsundzuka mhangu leyi nga tshama hi va kona a UJ loko ku tshama ku lova n'wana a ku ri issue ya timhaka ta ku maybe a ni tivi na ku mi nyika mavonelo man'wana ku a ku na timhaka ta lack of information nyana na ku ri vana va swi tiva ku ri na ti-TVET colleges ti nga va fikisela eka vamundzuku lebyi va byi navelaka na because loko mi benchmarka na ti-other countries loko mi ya America America ku dume ngopfu ti-colleges ku tlula ti-university vana va prefera ku loko va graduate va ya ti-college na ti-college loko wo swi xiyisisaka kahleni ne ku na ku kayivela ka vuxokoxoko ingaku eka tindhawu leti hi tshamaka ka tona kumbe eswikolweni swe le hansi hi ku dyondzo leyi hi kumaka i dyondzo leyi a yi endleriwi ku ri hina hi fanele hi kumeka hi karhi hi tirhela vanhu vo karhi ku nga ri timhaka ta ku ri hi fanele hi tumbuluxa mitirho hi ku loko wo languta loko munhu a fanele a ya dyondza ka ti-TVET colleges hi laha munhu a nga kotaka ku va a ti endlela swilo swa yena kambe dyondzo liya a hi ri na yona hi liya ya ku u fanele u boha thayi u ya tshama ofisini u fanele u boha thayi u mbala na baji u kota ku endla migingiriko leyi u nga planeliwa yona se kasi loko a ku ri timhaka ta ku ri mfumo wu kota ku veka ku endla vuvekisi eka ku fikisa information eka vana lavatsongo wu va kombisa leswaku dyondzo a ko va ntsena timhaka ta ku munhu a kumeka a ya university loko u ya ka TVET colleges wa swi kota ku endla mitirho ya mavoko yi tele ngopfu mitirho ya mavoko leyi vanhu va nga yi endlaka ku na munhu loyi a ngo tshama sweswi a lavaka ku a ya dyondza maths a kha nga wu koti a lava ku ya dyondza history a kha nga swi koti munhu yaloye u kuma ku loko a fana a tlakula gearbox a ta tlakula gearbox a ku chuchela engine ndlela leyi nga saseka se swileswi swi lava ku swi fikelelisiwa ka vanhu i information leyi faneleke yi fikelelisiwa ka vanhu va ti tshineta lava va ti-TVET colleges kumbe mfumo wu va na migingiriko leyi wu nga ta endla ku ri yi fikelela vana lavatsongo lomu ya swikolweni na swin'wana na swin'wana swi nga endla ku ri swilo leswi swi fikelela un'wana na un'wana kutani dyondzo vana va sungula ku yi vona ku nga ri dyondzo ya ku va munhu a ya yunivhesiti a ya vulavula xilungu hi ku sweswi a va tshembi ku dyondzini loko u nga vulavuli xilungu a va tshembi ku dyondzini loko u vulavula ririmi ra wena na swin'wana na swin'wana wa vona mhaka yaleyo so loko hi tlhelela ka mhaka ya hina ya Giyani no lava ku toucha this last aspect ya mayelana na timhaka ta infrastructure ngopfungopfu a ku ri Giyani College of Education na tivumbeni a ku ri na tivumbeni ku ri na Giyani College of Education ku va na vo Lemana ku va na Elima ku ri na verini leyi nga kona laha a ku ri na ti-college to hambanahambana leti a ti ri kona a ti endliwi hi mfumo wa Gazankulu se mfumo luwa a wu ngo endla ntsena ti-college a ku ri na ti-industrial areas loko wo languta Giyani ku na tindhawu leti a ku endliwa swilo u kuma ku vanhu va endla leya swo bakabaka u languta hala Bushbuckridge nakona a ku ri na ti-industrial area ni vonini a Bushbuckridge va kha va kombisa leswaku mfumo wa Limpopo na mfumo wa Mpumalanga ve loko holoveni va tlhela va holova na va vuhosi va mfumo wa Limpopo va xavisa ndhawu liya yi tikomba yi fini hi ku a ka ha ri na lexi nga ku humeleleni se va tsandziwa hi yini ku va nga endla ku va pfuxa tindhawu letiya ku ti kota ku ti humesa mitirho ka ndhawu liya yi nga kona laya hi nkarhi walowo ve ri a ku ri na 1300 wa vatirhi se wa swi vona ku ri mitirho a ku nga ri timhaka ta ku vanhu va famba va ya joni va ku va ya ku tirheni kambe a ku ri timhaka ta ku ri vanhu va va kusuhi na mitirho se mara sweswi a swa ha koti ku va swi humelela hi mhaka ku ri planele ya van'watipolitiki va hina a nga ri a ma koti ku fikelela ka ku ma kota ku ma nyika vanhu vukorhokeri lebyi nga helela so hi ku ya hi n'wina miako liya cause ni vone yin'wana yi hlakale ngopfu na laha ku ri palamende ku hlakarile and all those things na laha TUT sweswi ni nga kona ku fanele ku endliwa mpfuxelelo wukulu wa ku vuyisa ti-building leti aka rihanyo ra xiyimo xa le henhla swinene so i mfumo wihi exikarhi ka wa Gazankulu
na mfumo wa xidemokirasi a Giyani lowu nga tshika miako liya yi nyakapfala hi ku ya hi n'wini. ya ni nge va lumbeti ngopfu se va nga ku senilwa na vona vayiza lava va nga ku fumeni eka nkarhi wa sweswi va tata va ta tiyimela loko nkarhi wa vona wu fikini ku hikokwalaho ka yini swo fana na sweswi va endlela yaleyo mara loko u languta swi tikomba i nga ri a ku vangi na transition ya straight leyi nga kombisa ku ri loko hi suka laha hi suka na swi leswi hi fanele hi swi endlisa ku yini van'wana a va karhi va lumbeta va ku swo fana na magandaganda swi tekiwini Giyani swi yisiwa Pietersburg se wa vona swin'wana ku na leswi va nga ta swi tekiwi ka Malamulele leswi ya Venda hi tindlela teto na swin'wana na swin'wana se mara sweswo ni nge tiyisisi ngopfu hi ku a no va na vumbhoni ngopfu bya swona mara xikulukumba i timhaka ta ku lava va nga nikiwa vutihlamuleri eka nkarhi wa sweswi ku nga vona va nga ku fumeni hi vona va fanela ku va va na plan tiplan va na tona loko wo languta ka tindhawu to fana na le ka Malamulele ve le ku akeni ka tiofisi laya mara lexi xi hlamarisaka i timhaka ta ku va aka tiofisi vanhu va pfumala mati leyi a switandini se a ni tivi loko ku ri ko va timhaka ta ku a va na timhaka ta ku prioritizer swilo leswi va faneleke va swi endla hi xihatla ni nga va soli ku va aka tiofisi swi nga endleka u kuma ku ri loko se va heta ku aka tiofisi letiya se swo fana na leswi va swi vitanaka i services swi nga endleka swi humelela hi xihatla lexikulu se ni vona ku loko ku ri hi mpela va tiyimiserile ku tiofisi leti va la ta tirhela ka tona va planela ndhawu liya ya Collins Chavani hinkwayo yi helerile swi ta va swi ri right mara loko mi swi languta lexi faneleke ku xi humelela i ku loko vanhu va endla swo fana na ti-budget va endla ti-budget va nga languti ngopfu ka tiofisi ntsena va languta ka timhaka ta service delivery hi ku angarhela loko u languta ku na timhaka ta mati ku na timhaka to fana na ta gezi ku na timhaka ta mapatu hi swona hinkwaswo leswi va fanele ku va swi languta va nga languti ntsena timhaka ta ku va endla tiofisi ntsena na swin'wana na swin'wana hi ku a ni kholi ku wu kona mpimanyeto lowu nga ta nikiwa va ku wu fanele wu endla tiofisi ntsena mpimanyeto loko va wu nyika wu fanele wu ya vanhwini wu endla swilo swo hambanahambana ku akiwa swikolo ku akiwa titliliniki ku na tindhawu to tala leti ti nga kombisiwa ku ti lava titliliniki tindhawu to fana na vo Jim Jones va Mohonisi tindhawu to tala swinene leswi va nga na swona va Collins Chavani aka plan ya vona ti-IDPs ta vona mara swilo swo fana na sweswo a swi le ku tikombeni ku i nga ri ku ta va ku ri na lexi nga ta ku na nhlanga leyi nga ta baleka ngati kwala kusuhi se hi nga tivi ku ri va ha yimele yini ku tiplani va na tona ta ku va fanele va endla yini na swin'wana na swin'wana na ku mbutisa question yin'we ya Collins Chavani mara hi ta kota ku tlhela a Giyani hi ku vona ka n'wina hi kwihi ku cinca loko ku nga tisiwa hi mfumo wa hina lowuntshwa wa Collins Chavani endzhaku ka loko vanhu va ta va wu toyitoyile va yimisa nenge na voko ivi hi kota ku va hi susiwile hala aka district ya Vhembe ku na ku cinca kwihi lowu ku vonakalaka handle ka tiofisi ofisi na ti vona ku ri a ti se hela so a hi nge vuli ku cinca because a ti za ti hela hi ku vona ka n'wina hi kwihi ku cinca lowu nga tisiwa hi mfumo wa hina wa Collins Chavani lowu benefitaka vanhu mfumo wa Collins Chavani lexi wu nga xi cinca ni nga xi kombaku handle ka damu le Jim Jones because a ri tirha ni ri contractor u fambile ni vula swona a ni ri a Jim Jones loko wo languta ku na va pevini switarati laya ku na tindhawu to hambanahambana leti vo Phaphazela va nga tisa vukorhokeri nga ri loko nghena hala ka Mdavula ku na tilayiti leti te le mapatwini na swin'wana na swin'wana mara xikulukumba i ku xana vukorhokeri lebyi vanhu va lavaka byona bya nkoka hi byihi loko wo languta vukorhokeri lebyi vanhu va lavaka byona bya nkoka i mati xo sungula xa vumbirhi i gezi ivi ku va na mapatu wa vona loko vo kota ku mapatu lama onge ma famba ti-taxi ma kumeka ma ri na swikotiri ku timovha ta vanhu lava va hakelaka xibalo ti kumeka ti nga onheki hi xihatla na swin'wana na swin'wana vanhu a vo lava swo tala ngopfu swo
swo talatala va ta swi endla kambe lexi hlamarisaka loko u languta ku na ndhawu yo fana na le ka ve ri le ka njhakanjhaka Yes. aka bungeni ka bungeni va aki miako yin'wana yo saseka ngopfu mara vanhu lavaya a ve se kuma vukorhokeri byo fana na ku va kuma mapatu va kuma swo fana na ti-sewage systems a swi kona sweswo ndhawu leyi a yi saseki ngopfu lexi mfumo a wu fanele wu endli xona i ku va wu yisa ti-service ka vanhu lava hi ku vona va ti akerini ndhawu liya ende ndhawu liya i ndhawu ya kahle a va ngopfu ta generate na revenue because loko vo endla ku formalize timhaka ta ku ntala wu ta kolektiwa hi masipala va charge vanhu lavaya a ku ta va ku ri na revenue generation ku swi lata loko a ku ri na mali leyi a yi ta fanele yi nghena laha na swin'wana swin'wana mara sweswo a vele ku swi endleni mara xin'wana hi fanele ku hi nga xi tekeli hansi i nhluvuko lowu tisiwaka hi vanhu lava nga tiyimela ku fana na vo Masingita loko u languta Masingita liya krali leswiya swi nga kona laha u languta lo Giyani Masingita u languta Malamulele vanhu vo fana na lava vo Masingita i vanhu lava mfumo a wu fanele wu va tekela nhlokweni wu va include kumbe wu va katsa loko va kha va endla mpimanyeto ya vona ku ri va kota ku va pfuna ku va endla swilo swi humelela hi ku loko wo languta nhluvuko wo tala lowu nga kona halaya hi nga languta timhaka ta mavhengele hi kona mintirho laha vanhu vo tala va kumaka mintirho kona na swin'wana na swin'wana i swilo leswi swi taku na vanhu lava ngo tiyimela ku nga vo Masingita se ko va ku hi na Masingita wun'we a Giyani wa vona loko a hova na vo Masingita va 10 a swi ta va swi ri kahle ngopfu hi ku un'wani a tata na smart city leyi un'wani a ta na swin'wani leyi ivi swi kota ku loko swi hlangana swi hluvukisa ndhawu ya hina mara loko ku ri mfumo wu tiyimiserini ku wu tirhisana na vanhu lava nga tiyimela hi voxe kumbe wu endla ku ri rivala ri kumeka ri ri kona ku vanhu lava va tlanga role leyi va nga na yona ku va kota ku va tlakusa ikhonomi a swi ta kota ku ri swi pfuna vanhu ku va kuma mintirho hi ku vanhu lexi va lavaka xona i mintirho va lava mati va lava swikolo va lava titliliniki va lava swo fana na mapatu loko wo kota ku nyika ti-basic needs ta vanhu u nga kota ku u tlhe u votiwa nakambe ku za ku vuya hosi Yesu wa yi vona mhaka ya kona mi lava ku ni paralyze so a hi vuye na Giyani before professor va famba ni lava ku hindza hi koho lawani vete mi ta sala mfumo hi von'wako a ku nga ri timhaka ta ku tlhontlha mhaka ya tribalism or swin'wana manani leswi hi nga tlhela hi swi vonanyana swi vulavuriwa hi sesi wun'wanyana hala a KwaZulu-Natal a vula timhaka ta ku ri loko u nga vulavuli Zulu ri KwaZulu-Natal u kwerekwere a swi vuli ku ri umhlapfa or something like that leswi a swi nga vuliwa hi prof a swi fambelani nyana na line yaliya leswiya swa ku mi ta sala mi fumiwa hi von'wako a ku nga ri timhaka ta ku i timhaka ta tribalism hi ku ya hi ku vona ka mina kahle ka vanhu va Vatsonga ku hava munhu loyi a nga na tribalism hambi ku ri yena holobyekulu a teki wasati wa Mxhosa se swi tikomba ka kahleni hina loko ho languta hi teki vavasati va Vavenda swo taniya ku ri hina tanihi Vatsonga hi hava swilo leswi vo ngo tribalism kambe swilo leswiya swi ngo nghenisiwa hi vanhu van'wani na swin'wana na swin'wana leswi a vula swona kulukumba luya a vula ku ri loko va n'wi susa laya hi ku loko va karhi va nga ha n'wi lavi a va n'wi kombisa onge munhu loyi a nga endlangi ku chumu ene loko wo languta 20 years leyi a nga yi fuma laha kusuka hi 1973 ku ya fika hi 1994 u endli swilo swo hambanahambana a tlhela a kumeka ku ri yena loyi a nga fambisa matikoxikaya ku tlula matiko laman'wana hikwamo a ma ri kona ku tlula vo Transkei va Ciskei vo Lubuwa no vo Venda se leswi a ringeta ku hi byela xona a ringeta ku hi hlamusela ku ri leswi mi swi endlaku mi ta sala mi tisola se ku fana na sweswi vanhu va le ku tisoleni hi ku sweswi hi le ku rhuketeliweni loko ya hala rhuketeliwa u kuma ku ri vanhu va tixaka tin'wana lava va practice-aku tribalism eka hina ku nga ri hina hi nga na tribalism loko wo za u kuma munhu un'wana kha endla swa tribalism swi tiku xexo hi Mchangani ku na sesi a nga tholiwa aka
Greater Giyani Municipality wa CFO yeah a nga humi a Giyani I think u huma a Venda uma loko ni nga hoxisi yeah ku na vanhu vo karhi lava va nga tana swivulavula swa ku tseketsela despite ku ri Cecil luya u na ti-qualifications u na ntokoto loko swi fika ka timhaka swa ximali swona mi nga swi addressa hi ndlela yihi because hi ku twisisa ka mina hina na maVenda we coexisted for a very long time that's why na loko vanhu va misplace mhaka ya ku lwela ka masipala wa Collins Chabane a va twanga ku mhaka tribalism yeah but hi ku vona ka mina u nga ri mhaka tribalism a ku ri timhaka ta service delivery because loko mi ya Vuwani ku na Matsonga ku na maVenda ka Pitboy na kun'wana laha mi nga ta kha mi ku tiva na swin'wana loko wo swi languta lexi humelelaku hina swo tiyisisa swinene ka leswi ni swi vulaka ku ri a hi na tribalism ku va va thole Cecil luya wa Mvenda yes and Cecil luya wa qualify yes hina Vatsonga vo tala ngopfu lava va kumekaku a vo KwaZulu-Natal vo North West kambe munhu loyi a nga yimisaku voko ku hi nge tholi Mvenda i munhu loyi a kumekaku a ri kaya ntsene a nga koti ku twisisa ku yena i tele mali ya ku tlula la ya Giyani ku tlula laya ka Mavalani ku tlula laya ka Xikokwani ku na tindhawu tin'wani leti ku nga na vanhu va ka hina va nga ku tirheni kona hi ku loko swi languta ka kahleni a hi tshamiseni sweswi swi vulaka ku a hi tshamisani kahle ngopfu maVenda na Vachangana na swin'wana na swin'wana loko wo languta ka a Vuwani loko wo languta xiphato xa BJ Masevenza u ri a hi huma xikolweni Pfukani tolovela a ku ri ku tsutsuma se a Pfukani hi kona le Vuwani le a ku ri ndhawu ya Machangana ivi u languta a Khakhanwa a Khakhanwa va ka Poni a ku ri tindhuna laha hi 1968 va nga susiwa va yisiwa a tindhawini to fana na vo Mkhomi vo Jimmy Jones van'wani va hala ka vo N'waxinyamani na swin'wana na swin'wana na vo Mavambe leyi na yini se mara loko wo languta a hi tekelana mina ni tukulu wa ka Pitboy yes koko wa mina a va ri n'wana wa Pitboy lava xisati ivi va tekiwa hi Mutsonga liya a ku ri yena loyi a ri ndhuna a Khakhanwa a va hansi ka mfumo wa Pitboy se swi tikomba kahle ku ri mfumo luwa wa xihlawuhlawu wu yo hi hambanyisa ku hi sungula ku vengana mara hi hambanyisiwe na vo Sifara wa vona mhaka kona swi fana na vanhu vo fana na hina loko hi lava vaVenda va ali ku pfumela hi timhaka ta ku ri hina ngati ya vona na swin'wana na swin'wana se i mhaka leyi u fanele ku kota ku yi twisisa ku ri na vaVenda hi nge koti ku hambanyisiwa se swi luya wa mina a ni voni ku ri na xihoxo ku va a thoriwini laya ntsene a ri na leswi swi nga fanela ku a nga kota ku va a yisa nhluvuko eka ndhawu leyi a nga tholiwa eka yona so hi leyi Giyani ke yi tshame henhla ka mati hlangana na Mkhukhula loko na yana mpfula Giyani ku va ku ri na probleme molo liya yaku akiwaku liya hi kokwani Masingita na yona ya nwela ni vone van'wani va creative va vekela na tingwenya layani ka ti nghena ka KFC so hi ku ya hi n'wina Giyani yi simekiwe ehenhla ka misava ya kahle or ku nga va ku ri yini xivangelo xikulukumba xa ku Giyani yi tshama yi ri na ti-problem ta Makhukhula xana Giyani yi nga va yi ri na yona town planner na xana Malamulele tanihileswi ku nga na timpfula ta ku fana na leti nga affecta Giyani yi nga va yi ri na yona town planner na or Malamulele yi yo tshama henhla ka misava ya kahle ke hi ku hi lose vutomi bya ku tala swinene ngopfungopfu asayitini ra Giyani I know na le ka Malamulele swetano mapatu ma tsemekile vana va nga swi koti ku ya xikolweni mara I think Giyani yona yi nga va yi khumbeka swinene timhaka ta Makhukhula lama ku nga va ku ri yini xiphiqo i mfumo lowa wa khale wu nga suka wu onhile i mfumo wa ku fambisiwa hi macomrade va nga endla swi nga tivikani kumbe kanjani mara loko wo languta ne ni nga ri na tiso ngopfu loko wo languta mfumo luya wu nga hundza loko ku pandiwa switandi a ku rhanga ku pandiwa switandi vanhu va nge se tshama mara loko wo languta sweswi
eka matikoxikaya lomu hi huma kona u kuma ku a va rhangi va pandza switandi va ya va komba ku xa wehe xi ta va xi ri laya va pima hi magoza na swin'wana na swin'wana se swi kombisaka kahleni ku ri a ve le ku planeni ka nchumu se mfumo a wu fanele wu enforce ti-bylaws leti nga ta kota ku ri ku va na ku landzelela swinawanawani swo karhi loko ku nyikiwa switandi hi ku vanhu vo nyikiwa xitandi a ku zi ku tiveka ku ri laha hi timhaka ta ku tshami hi ndlela leyi laha ku na mati ngopfu a hansi kumbe laha loko gova leri ro kota ku ri loko ro baleka ri nga kota ku nghenetela mati ku va na vanhu lava nga ta affecteka se xikulukumba mfumo lowu nga hundzini sweswi hi le ka mfumo wuntshwa mfumo wuntshwa hi wona wu fanele ku endla swilo hi ndlela leyi nga fanela hi ku na tindhawu to tala ngopfu leti nga tumbuluka endzhaku ka loko se mfumo wa Gazankulu wu wini na wehe u nga va kha u tshama kun'wana ka kona laha ku nga tumbuluka na mina tshama kun'wana ka kona laha ku nga tumbuluka mara hi yo hlayeleliwa switandi magoza se swi ta va swi nga rejistariwi se swi ta va swi ri kahle hayi vhela ni misava ku hi le kaya mara swilo leswiya a swi fanele swi nyikiwa some sort of a thought ku va kota ku vona ku ri okay loko ku ri vanhu hi va teka hi va yisa laha hi ta va ku hi va nyika ti-service i yini leswi hi faneleke hi swi endla va endla mapatu va kombisa ku ri lomu tiphayiphi ta mati ti nga ta hi kona se leswi hi nyikisiwaka swona switandi layani hi le ndyangu wa n'wina hi leswiya swa ku wena a swi tshama swi hleketeleliwa ku u nga va na ku nga va na sewer drainage laha u tshamaka kona wo nyikiwa xitandi ku u ta endla toilet liya ya swizingani u yi veka leyi wa vona toilet leyi yo chavisa ku nghena ka yona vusiku toilet leyi huma juluke blind laha huma ka khuluka na mati hi ndlela yin'wana swi nga twisiseki se i swilo leswi va nga koti ku va swi twisisa kasi hi fanele hi va na ku va hi kuma vanhu lava nga ta kota ku va plana loko va endla swilo swa vona se loko ku endliwa swilo swo fana na timhaka ta ku va na mifumo ya xikaya swa ti-local government a va endlela swona ku ri ku ta va ku ri na central area laha ku nga ta va ku ri na planning va fanele va kuma misava ka tihosi loko va kuma misava ka tihosi ivi va guida mfumo xivongo ku ri loko mi endla switandi ku mi ta kota ku kuma ti-service endlani hi ndlela leyi loko sweswi vo endla njhe a ka ha ri na timhaka ta ku va siya ndhawu laha vana va fanele ku va tlangela kona a va siyi ndhawu laha ku fanele ku va na tliliniki laha ku fanele ku va na swikolo na swin'wana na swin'wana loko va mi nyika switandi vo mi nyika switandi ku n'wina mi ta ya mi ya ma tlela kwalaya ntsena ku ngheni ntambu ya gezi leswin'wana swa ku ta nghena mati ku ta nghena ti-drainage ta sewer va va na mhaka na swona kumbe mbala point yin'wana ya timhaka ta cooperation between masipala na tihosi ndhawu ya Giyani or ndhawu leyi Giyani municipality yi nga simekiwa ka yona a ku ri misava ya ka homu xana i yini xi nga endliwa hi mfumo lowa wa khale hi ku tirhisana na tihosi xi nga tirha xana mfumo wa sweswiwani wa ku rhangeriwa hi macomrade wa ku yimiseliwa mavoko wu na relationship kumbe wu na vudyelwani na tihosi na because tihosi to tala tihosi kahle hi tona vinyi va misava a kaya xana ku na vudyelwani na va tirhisana na ku masipala hi leyiwani misava kusuka ka hosi Hlaniki hi lava ku mi maka for development ya ku ta molo ku ta tertiary institution like UTT ku nga ta ku ta akiwa tliliniki or xibedhlele because aka Giyani na xibedhlele xa yi1 xana ku na ku tirhisana ka tihosi ku va nyikana misava for development because loko mi cheka nga ku misava na hi le ku heleni because yi nyikiwa vanhu va ku endla ti-tavern vanhu va ku endla swa ti-hardware makula a ni swi loko ri ra makula ri kahle na mara vahlampfa va kusuka India na vo Somalia vo va nyikanyiko va simekanyana ti-hardware a henhla ka xikandza xa doroba because reason ni mbutse ku xana Giyani na Malamulele na tona town planner na but I think when article nga yi vona ku Giyani yi hire town planner last year vo July i ku swilo leswi nga ku humeleleni swipfici hinkwayo leyi nga ku humeleleni na Giyani ti-hardware ti vekeliwa kwala amahlweni ka xikandza xa doroba loko mi ya ka Malamulele swi tano loko mi nghena ka Malamulele mi hlangisa yini hi hardware
loko mi nghenanyana ka Malamulele ku a xi hehla ka xikandza xa doroba ku na swimaketani na swin'wanyana. Ya loko wo swi languta ne u ta swi vona kahle ku ri ku na tindhawu to fana na le ka kambe hi kwila ku nga na airport loko huma laha ka Siyandhani. Ndhawu liya a va swi lavini lavo hluvukisa ku lata hi hluvukisa mara mfumo wa hina lowu nga kona sweswi hi wo wu nga ala ku va tirhisa ndhawu liya ku va endla airport issue compliance because wa vona swi leswaku va ku issue compliance ne ve nge vuli ku issue compliance because va hlamusela timhaka ta ku ri i business rihi leri u nga ta ri endla laha vanhu va ta khandziya va ya kwihi i vo mani va nga ta khandziya xihahampfhuka va ya Giyani and swilo leswiya wa vona hi le kusuhi ngopfu na Kruger National Park and ku hava ndhawu ya vupfhumba la misaveni leyi landzelaka Kruger National Park vanhu a va ta kota ku va connecta ivi na timhaka ta ku fambisa mabindzu swo hambanahambana ku na amo defender decision leyi mhaka mi lava ku xitoko xi ta hi ku hatlisa xi ta hala xi telela hala ya no hi ku loko wo languta ku na university leyi va nga ku yi endleni laha khale ka Giyani College vanhu ku ta va ku ri na kahle ku famba ku nga ri khale hi ta va hi kha hi nga tirhisi timovha a hi fanele hi tirhisa swihahampfhuka phatsana swin'wana se mara loko va ala ku va nyika vanhu ku va kota ku va hluvukisa lahaya wa swi vona ku ri ene a vola ku endla nchumu vona hi ku vo yo teka ndhawu leyi va yi khoma va ku hi vo va nga na layisense ya lahaya loko u languta nakambe laha tlhelo ka Giyani College laha ku na Mangombe Game Reserve ya Game Reserve veni ka leya swihahampfhuka airspace xi controliwa hi mfumo a xi controliwi hi tihosi alright so loko u fanele u endla airport ku na licensing yo karhi leyi u fanele u yi kuma ka mfumo I think airport South Africa or something like that bo AXA ni swi tivi ku yini mara xana vanhu lava va lava ku pfumbisa ndhawu liya hi ku tirhisana na hosi va nga va swi landzelerile na or va nga va tirhisane na mfumo wa Giyani na ku ri va ta kota ku grantiwa license ya ku kota ku va no ku nga va ku ri u nge tshuki u flyer u nga nyikiwangi permission wa tiva ku nga va na ku tirhisana loko ku nga vangi ku na matimba exikarhi ka mfumo wa Giyani na vanhu lavaya swisiwa ka province ivi se swisiwa ka province yi fika yi swi yimisa wa vona mhaka kona se mara ku a ku nga ri na compliance a hi swona vanhu lavaya a va applyeni se a va hetile license va na yona na va na yona license ko ya ku tirhisa airspace vana yona license ya everything ya ku va fane va tirhisa ndhawu liya so premier a henhla ka mihahamo loko ya laya a ku vona tanihi xifundza xa Limpopo a va byeliwangi nchumu hi mhaka liyani because va kuma ku hi license lava tipolitiki tipolitiki sweswi loko u nga va swi twini ku ve rivala ku endla yini lavaya na swin'wana sweswi andhaka loko vakulukumba lavaya va vulavule hi timhaka ta ku ri va fanele va kumeka va endla airport laya sweswi ve rivele ku tirhisana na China va lava ku endla hi voxe airport kwalaya ndhawini yaleyo hayi kun'wana se leswi ti kombaka ku ri vanhu va tipolitiki u nga va thembi va ta loko vona va nga benefit laya ku hava ku va ta ku nyika a go ahead ya ku u fanele u endla swilo leswi va lavaka swona i timhaka ta ku ri loko ku ri ku huma kavanyeto wo ringana 5 billion na vona va kota ku tekanyana swin'wana va swi chela swikhwameni tipolitiki ta namuntlha ti tirha hi ndlela yaleyo hambi wo lava ku tumbela u tumbela hi microphone yaleyo u nga na yona kwalaho mara lexi salaka i timhaka ta ku ri van'watipolitiki va na vudyela va lava vudyela hi leswi a ku na xin'wana xo tlula xexo lexi endlaka ku va nga swi lavi ku swi na byi twa vudyela bya van'watipolitiki ya misava i ya hosi Siyandhani ya misava ya hosi loyi a fana a tirhisana na vanhu vo karhi loyi hi ku ya hi n'wina ku license a va hi kumile so i yini xi nga va stopa loko va ri na license ku ri misava ya vona loko u fanele u kuma license ku na ku u kuma license ka mfumo wa xifundza xo xelexo ku na ku u kuma license hi ku ya hi tibodo leti tirhanaka swilo leswiya swa vuhahisi na swin'wana se u kuma ku ri
hi ku leswi nga ku byela swona ku ri a ku vangi na communication ya kahle a xikarhi ka mfumo ku makhomanisi ma dya mali muni lava ti-overall to tshuka va dya mali muni macomrade ma ta dya mali muni lava va ti-overall tin'wani va ta dya mali muni na swin'wana na swin'wana hi swona swi nga fika swi hi tsanisa ko laya loko a vo twanana ku ri hayi vona we u ta dya so we u ta dya so a ku ta va ku nga ri na lexi a xi ta va xi tikini hi ku loko ku ri xilo xi tela ku ta hluvukisa ndhawu swilo leswiya swi la ta vela ku a swi ta vanga mintirho yo tala yeah because vo exista ti tata ku na vanhu lava a va fanele va teka transport va ya lomu ya vo Kruger va teka transport se wa vona ka u fanele ka Malamulele le Giyani ku na business rin'wana ra leswi swa ti-guest house ri le henhla ngopfu se a ku ri na vanhu lava a va ta guest house letiwani mi vula tihile ta ku rhenta hi awara kumbe xana leta ta ku karisa siku hinkwaro vula ku swa ku ti rhentiwa hi awara kumbe kanjhani swo swi lavi hina mara lexi salaku i ku vanhu loko va kha va ta va huma tindhawini to tele kule a va ta lava vo etlela mina ntokoto mi vulavula nga ku mina ntokoto wa ku karisa ka ti-guest house mkhulu hayi ku kalisa hi ta va hi nga ri na ntokoto ngopfu na swona mara i ku loko u languta loko u karhi u famba u suka a Giyani u ya ka Malamulele u ta ri vona ku business leri nga ri kulukumba hi rihi i business ra guest house and business leriya ri tikomba ri famba hi minkarhi ya ti-holiday na swin'wana na swin'wana se business leriya a ri ta tshama ri kha ri famba hi timhaka ta ku airport a yi ta va yi ri kona laha xitoka xi ta famba lawani xi ku mvururu kahle kwalana u ta swi vona ku ka fambiwa straight wa yi vona mhaka leyi ku ri xitoko xa le Eastern Cape a xi ta fika Giyani hi ku copeta ka tihlo so leswi nga mi kwatisa no a swi yo ni kwatisa mi lexi nga ni kwatisa hi timhaka ta ku ri a ku ta engeteliwa na sweswo swo fana na sweswiya ku va na mintirho yo tala leyi vanhu a va ta fanele va yi kuma wa vona swi vava ngopfu u kuma ku ri munhu sweswi u qualifyini u na 5 years 10 years a nge tshama tirha a nga tivi milungu and a nga swi tiva ku siku rin'wana u ta tirha mara loko ku ri na migingiriko ne ikhonomi na yona ya kula loko ku ri na migingiriko hi ku loko ku ri a va fanele va tisa airport laya swi va ta vula ku na yin'wana ya mitlangu ya PSL a yi ta kota ku yi tlangiwa eka vo Malamulele vo Giyani stadium na swin'wana na swin'wana and mfumo lowu a vhela mfumo wa sweswi a stadium xe Giyani wu le ku lunghiseni mfumo wa sweswi stadium xa ka Malamulele wu lunghisiwe hi nga ka hi nga vuli ku ri a va sola ka swilo hinkwaswo mara a va koki masokisi loko hi va vhota hi kha hi swi tiva ku ti-guest house ti ta kuma ti-customer leswi wa ti-guest house ri nga ri swa wena no so mina a ni lwisani na timhaka ta airport a no lava ku hi clear-ra ku ri compliance side yi ve kona or a yi vangi kona na mara hi ku ya hi mina from where I'm sitting airspace xi controliwa hi mfumo munhu un'wana na un'wana a lava ku hambi u lava ku lenda privately u ri na private jet u fanele u kuma clearance na swin'wana na swin'wana mara a hi vuyeni ka mhaka liya hi leyi Giyani yi tshame henhla ka mati hi leyi Giyani hi luze vutomi ku na makhukhula vo Mbawula ni vona na xipano lexa xa Kaizer Chiefs lexiya xa le Freedom Park na xo xi hi ku nyikeleni nga ku na kokwana Chauke va nyikerile maPakistan na mona ma nyikerile ko va ku vanhu hinkwavo lava va nyikela swo fana Xitarasani Mugayu Orosi na Timbaweni na swin'wana na swin'wanyana drainage system na yona aka matiko lamawani i yini xi endlaku ku the new mall leyi ku nga na vutshila bya ti-engineer yi nghena ndzeni ka mati na mina ni nga va ni nga ri na vuxokoxoko lebyi nga helela hi mayelana na ku dyiwe mali macomrade macomrade mali ma yi dya loko ma yi kuma mara no vula ku no vula timhaka ta ku ri ni nga va ni nga ri na vuxokoxoko ngopfu hi timhaka ta ku ri town planning ya vona va yi endli njhani ku na ti-engineer leti ti tirhaku ti nyikiwaku ku ri loko ku fanele ku va na ndhawu leyi faneleke yi tirhisiwa ku va ndhawu leyi vanhu va nga ta tshama ka yona ka rhanga ku kamberiwa ivi va vona ku ri ku humelela yini hi ku liya ndhawu i ndhawu yaliya laha ku nga a nga Masingita a nga endla kona i ndhawu yaliya a yi endli yi le hansi nyana ya mabindzu ku sukisa ka nkarhi walowo wa khale se kasi ndhawu yi nga va ku ri ndhawu ya mati kumbe ku ri ndhawu ya njhani mara loko ku ri na planning leyi nga
endliwa ndhawu yi ta kumeka ku ri ndhawu ya kahle loko u languta ka matiko yo fana vo China u kuma ku vaaki muako un'wana yo saseka ngopfu endzeni ka mati se swi lava ku kombisa ku ri a ku vangi na vutshila byikulukumba kumbe bya xiyimo xa le henhla ka timhaka ta ku va va languta timhaka ta ku va va endla tipulani eka ndhawu liya vanhu va tshamaka ka yona mara ka tindhawu letiya ta le switandini letiya vanhu va tshamaka ka tona lomu ya ku hlayeliwa hi magoza switandi a ku na timhaka ta ku ri ku na planning loko u ku gova leri u ta ri pfalanyana hi maribye laha hosi yo ku nyika xitandi u ta vonana na swona se kasi swi na nkoka timhaka ta ku ri loko ku endliwa swilo swo fana na leswi mfumo wu tirhisana na tihosi that's why u kuma ku ri loko ku ya amahlweni kusuka sweswi lexi faneleke ku xi humelela a swi fanelangi leya swa ku tihosi ti tirha ti ri toxe mfumo wu tirha wu ri woxe tihosi ti fanele ti tirha na mfumo hi ku mfumo hi wona wu fanele ku tisa vukorhokeri tihosi hi tona ti nga na misava ti fanele ku ti nyika vanhu misava ku ri va kota ku kuma ndhawu yo tshama na swin'wana na swin'wana so hi vona mhaka yo fana leyi I think swi nga va swi ri na nkoka ngopfu ku ri loko ku endliwa tindhawu to tshama tindhawu to hungasa swo hambanahambana leswi fanele ku swi endliwa tindhawu to hungasa to fana na yini tindhawu to hungasa ku nga va ku ri tindhawu ta pfhumba ya hi ku na swi vona ku he loko vulavula hi tindhawu to hungasa u nga va kha vulavula timhaka ta bolo mara mani vulavula hi swona no mi vulavula Xitswatsi mi vulavula Xitswatsi a hi vulavuli hi mitlangu ya bolo ya milenge ya mara hi swona ni vulaka swona loko ku endliwa swilo leswi hinkwaswo swi fanele swi rhanga swi planiwa mandundurundurunduru lama nga laya a Krematate laha Krematate na ku vona ku na mandundurunduru man'wana laha na stop sign i part ya town planning ni nga va ni nge se endla vulavisisi ngopfu laha that's why ni ku hlamusela ku ri ku na minkarhi leyi nga ta kuma vanhu lava va tirhaka hi sweswo a Giyani hi va veka laha hansi la ka Shangani gang ivi hi kota ku twisisa ku ri ndhawu liya va nga hi tela na mepe ivi hi kota ku vona ku hi vulavula njhani ku va nga lulamisa njhani a ri va ta va kha va gangisa ti-vote se va ta va na hina swa va boha ku va ta la va ta hi byela ku ku na tipulani leti nga kona ku na town planning or ti-zone win tindhawu letiya na swin'wana na swin'wana sweswo swo taniya va ta kota ku va hi byela vona tanihi vanhu va mfumo mara yaleyo ni nga ka ni nga yi hlamuli hi ku laha Krematate no tiva ku hindza hi movha ni ku wa ni ya ka Malamulele ni tlhela ni ya mara ni xo ku vahumelerisi va swi tiva ku na mandundurundunduru laha Giyani so hala ta hala ku basisiwa nyana mara hi ku vona ka n'wina mi vona Giyani kha yi ya kwihi hi ku ya hi nhluvuko development because laha ni nga tshama kona Giyani u nga ku ya ha ri hava misava Malamulele na yona ya ha ri hava misava mi vona ku ta humelela yini kahle kahle because misava yi phangaphangiwini makuma munhu a fika a ni la ku vula mavito ma vanhu mara makuma ka Malamulele ku ri na munhu a fika vekela xirhun'wani laya a ka four-way stop a teka misava hinkwayo na swin'wana na swin'wana mi vona ku timasipala letimbirhi ti ya kwihi in terms ya nhluvuko Giyani na roboto yin'we Malamulele na roboto yin'we loko mi nghena laha and then the rest mi ta ti vonela ku ku humelela yini loko ya kaya ya Giyani traffic leyi nga laya u nga ku ya ka Sathani a ndzi se tshama ni ya ka Sathani mara no vula ku a yi tirheki because ku na patu rin'wana ra ku vanhu lava yo ka Malamulele Thohoyandou mi fanele mi manyana na vanhu lava fanele va nghena Giyani a ku na munhu la nga tshama a hleketa ku nga va na patu ri jika hi le ndzhaku ka vo GCR ri khoma ri ya le for vanhu lava lavaka ku hundza va ya ka Malamulele ene a ni swi tivi ku wa ni kombeta mavoko halawani nga ku Giyani hi lawani ni ri mi ni tshamela ku hala nga kombeta ku a ni ku hleketa ku yi hala ka hina se no wa ta ku humelela yini question yo fana na leyi i question leti hi nga ta kota ku hi ti nyiketa vanhu lava va nga ta va va na hina loko se hi kha hi hlela swinene hi mhaka ya ku hi nga vula ku ri ka ha ri hava misava mara loko wo suka laha a Giyani ka roboto leya yo hetisela u kongoma ka Malamulele
u kha u famba ni nge vulavuli hala ka right Xikukwana. vo Mphambu na vo Xikukwana ni vulavuli hala hi hala ka left le ku nga na tintshava le ku nga na tshava u vona misava leyi tele njhani na swin'wana na swin'wana u za ya fika kwele ku hindza ka vo Mphambu ya vo Jim Jones na swin'wana na swin'wana ku na misava se mara misava swi ta ya hi ku na loko u famba u ya hala ka vo Kuri u famba tindhawu leti misava ya ha tele ya tihosi ya tihosi Yeah. se mara that's why ni ku byela ku ri swi ta hi ku lava va nga ta va karhi va lava ku votiwa va ta veka timhaka ta vona njhani va ta plana njhani timhaka ta ku va ku kumeka ku va na nhluvuko lowu nga ta ya mahlweni hi ku xikulukumba a hi yo pfaleriwa ku hi fanele hi hleketa ku tlula leswi hi nga hleketisa xiswona loko ku ri ku hava patu leri ri nga kotaka ku ri nghenisa timovha hinkwato laha loko suka laha Krematata va nga swi kota ku cela va ta hi le hansi ku swi ya hi ku ti-engineer ta vona tinjhani na swin'wana na swin'wana A yi nge ndlandlamuki misava ku va na mapatu leswiya loko ku va na tiplan leti nga kahle ne u ta swi vona va nga swi kota ku va swi endla mara hi ta twa hi van'watipolitiki va hina hi twa ku ri vona Va ti xavisa njhani. va ti xavisa njhani va swi pulana njhani Yeah. i cini leswi va nga ta swi endla ku ri swi hambana na van'watipolitiki lavan'wana mara vumundzuku a bya ha swi lavi leswaku mfumo wu tirha wu ri woxe wu nga tirhi na tihosi tihosi na mfumo va lavana va swi vonini ndhambi yi va kombini ku va lavana Yeah. hi ku loko n'wana Va siye vo nsinya. a ya nyika munhu xitandi hi magoza Yeah. ku nga pulaniwangi nchumu mikhukhulo yi ta humelela wa yi vona mhaka Xin'wana, kona mapatu mo tala lama nga khukhuriwa lama ta ku hi kona mi ta kuma ku a swi nga bohi ku ma fanele ma tsemakanya hi lama nga tsemakanya hi kona ku fika ku vekeliwa nyana swibrijani leswiya hi macomrade ya ku swi naswona nga ku swi kalakaliwa hi magoza swi hatla swi khukhuriwa na swin'wana na swin'wanyana so but a ni swi tivi kahle kahle ku i yini xiphiqo xikulukumba lexi xi nga siyiwa xilo mbyinya hi mhaka makhukhula lamawani i ti-problem leti ku nga khale ti ri kona i swilo leswi macomrade lama nga ku fambiseni ka mfumo ma nga yo swi kombeta nhlana kumbexani i ku there's a lack of will ya ku make sure ku ri mi connecta vanhu to the economy emadorobeni hi mhaka ku loko mi tsandza ku vekela tar road you can put a pavement or mi maintaina ti-gravel na swin'wana na swin'wanyana hi ku loko ku na nyana xipfulani a swi tiva ku va ka mavamba va hayi Jim Jones va le Jim Jones a va hayi ka Mahonisa va hayi ka Malamulele a va hayi ka Mkhomi va ka Ndhambi na vona va ha swi koti ku ya Giyani na swin'wana na swin'wanyana va ka Ngezimana va pfalelekini na vona ri tsemekini biloho na swin'wana na swin'wanyana matiko mo tala Giyani handle ka levo Mbawula leya ku ri na mati ma ku tala na va swi koti ku ya Giyani because mapatu ma tsemekile na swin'wana na swin'wana is it poor work quality leyi endliwaka loko mi nyike macomrade tithendara or hi ku komisa hi ngo xana public works leyi ri na vanhu va ka dyandza na swin'wana na swin'wanyana a yi tirha ku antswa ku tlula tendering system na na nkarhi wun'wana wa vaholobyenkulu HW eTsanwisi tithendara ti ri kona a ni kha ni vulavula na miza wun'wana wa ka Bungeni ivi ri i Baloyi a kha ni hlamusela ku ri tithendara a ti ri kona mara lexi a va endla xona loko vanhu va nyikiwa tithendara a va endla mitirho hi ku loko u languta swibilohani sweswi nga kona wa xivoleya xa kusuka a Jim Jones ya ka Mahonisa xi ngo mati mo ngo hindza hi laha henhla mara u nge xi endli nchumu hi ku ya hi ku xi susa civil laya. engineering leyi nga tirhisiwa laya u languta lexiya xa ku loko u suka xikotirini u ya Jim Jones mati mo ngo hindza hi le henhla mara lexi salaku xibilohani lexiya u nge swi koti ku xi susa se swi kombisa ku ri lava va nga kona ka mfumo sweswi va fanele va na ku antswisa eka matirhele kumbe eka vukorhokeri lebyi va fanele ku va byi nyika hi mayelana na infrastructure va fanele va antswisa mapatu va antswisa maendlelo ya swilo hinkwaswo ku ri loko swilo swi endliwa swi kumeka swi ri leswi fambelanaka na nkarhi wa sweswi hi ku loko wo swi languta lexi nga endla ku swilo swi kumeka swi khukhuriwini i timhaka ta ku ri a ku nga ri na planning leyi a yi ri kona kumbe leyi a yi ri strong na sweswi ku na mali
a xilamulela mhangu ya disaster Yeah. yo ringana 4 billion leyi va hlamuselaka ku ri i mali leyi faneleke ku yi huma ku yi kota ku va yi aka kumbe yi aka hi vuntshwa tindhawu leti nga swela se sweswi loko va ya mahlweni va fanele va nga ha aki swilo leswi swi nga ta endla ku ri swi tlhela swi A va ngo to yi funya 4 billion leyi? swiwa a ku na ndlela yin'wana macomrade swo boha ma va na xiave ka timhaka ta ku madyanyana macomrade a mi nga yi tshiki mali ma kha ma hi vona macomrade ma tsandzi nkarhi wa covid mfowethu wa vona lava Ma tsandza na masocha. lava na va ri ku feni kona u kuma ku munhu u kuma tendera yo cela masirha vanhu va nge safe so munhu a dya mali ya tibandiji se mara swi va swi na nkoka swi na nkoka ngopfu ku ri ku fanele ku va na timhaka ta ku ri ti-political organization kumbe mavandla ya swa tipolitiki ma langutana ku ri xana ma tirha hi ndlela ya kahle na swin'wana na swin'wana se mara ko va timhaka ta ku ri u kuma ku mavandla lama nga kona rin'wana ri huma ka rin'wana ri huma ka rin'wana i xitudente xa rin'wana se va swi tiva ku loko ku fanele ku dyiwa mali yi dyiwa njhani na swin'wana na swin'wana se mara tanihi vaakatiko sweswi u nga va kha u swi vona ku ri vanhu a va ha nyikiwangi matimba lama nga helela ku kuma kumbexana va na 60% yeah. or 70% or 2% majority vanhu va fanele va langutana ku ri loko wena u dya mali hina hi nga ri ku dyeni se problem yi la ka ku loko macomrade ma hlangana laha ma rivala ku ri leri ri huma ka EFF leri ri huma ka boso kumbe leri huma ka COP leri huma ka ANC kumbe ri huma ka political organization yihi Yeah. se ma hlamuselana ku va fowethu La hi tele ku. wena u fanele u vona ku u dya yini mini dya yini na swin'wana na swin'wana Yeah. kasi loko ku ri timhaka ta ku ri hi fanele hi vhota mfumo lowu ti kombaka onge vanhu va kona va tshembekile mara hambileswi swi tikaka ku loko u languta van'watipolitiki u kuma munhu loyi a nga tshembeka swi helela ene swi nga koteki ku hi kumeka hi nga ri na vurhangeri hi ku hi lava swo fana na ti-service Yeah. hi lava vukorhokeri eka tindhawu leti hi tshamaka ka tona se hi fanele hi va nyika matimba va tirha on our behalf wa yi vona mhaka leyi hi ku komisa hi chukachuki ti-problem to tala ta le Giyani le ka Malamulele kumbe ematikoxikaya yeah i lembe ra nhlawulo yeah wa timasipala ta kambe hi swi vitanani hi Xitsonga matikoxikaya hayi matikoxikaya Mfumo wa xikaya. mfumo wa le xikaya u vula local government lowu ya ka local government ya hayi no i mfumo wa xikaya ya wa le xikaya i wa xikaya wa le xikarhi i luwa national ya government so hi ku vona ka n'wina ku na vandla ra jaha ra ka Xivambula Makhutla yeah se ri koho yeah ri to komba ri ku hefemuleni ri ku rahaheni yeah xana ri nga swi kota ku ta na switshunxo swa ti-problem hinkwato leti hi nga ti vulavula kha hi ya ku songasongeni kumbe xana hina mi lava hi n'wi vitana ta laha ta ti vulavulela no lexi xi nga kona hambiloko ku nga ti yena u kuma kumbexani ku ta Boti Sydney kumbe ku ta vo Mthombeni kumbe ku ta van'wani va lava nga kona va nga kota ku hi vulavula na vona hi ririmi leri hi nga ta twanana va ta yimela vandla ra vona hi ta va na swiphemu leswi hi nga ta va hi karhi hi nyika mavandla ya swa tipolitiki hi ku hambanahambana ku nga vi vandla leriya ra jaha ra ka Xivambu tanihileswi vulaku hi kona ri ri roxe Yeah. mavandla ya swa tipolitiki loko ka lembe leri ku ta va ku ri na migingiriko ku ta va ku ri busy va fanele va ta kota ku va byela vanhu leswi va lavaka ku va endlela swona nakona va ta va karhi va swi endlisa ku yini se u nga kuma ku ri vandla leriya hi rona xitshunxo ene u nga kuma ku vandla leriya Ri nyanyisa hi rona ri nga ta ti-problem. nyanyisa swiphiqo leswi Problem. tiko ri nga na swona Yeah. kambe sweswo ku va hi hlantswiwa hi va erivaleni hi ta vekiwa hi vinyi va vandla hi ta vekiwa hi lava nga kusuhi swinene na vandla lava va tivaka ku ri ti-program ta vona ti ta tirha hi ndlela yihi Yeah. so kahle hi ngo encourage valandzeri va hina va Xangani gang ku a va tegi tikhanselara ta vona leti lavaka ku ta ti ta xavisa mavandla ya vona ya tipolitiki va ta hi byela switshunxo leswi va nga swi tisaku eka ti-problem leti hi nga na tona Giyani na Malamulele vanhu va le Giyani as far as I know vo tala va hava mati mati kambe ma fanele ma susiwa na ndoni musi va hlamusela u dyiwe mali munhu no
a ku ri 4 billion I think leyi a yi ri ka kavanyeto a va yi vekeli tanihi nkavelo wo karhi wa ku yi fanele yi endla tiphayiphi letiya ta kusuka na Ndoni mara sweswi loko va hlamusela timhaka ta ku ri tipopi letiya ta ku koka mati kusuka a Nandoni se va hetini ku endla hi swona va tlhela va hlamusela timhaka ta ku ri ka 55 wa matiko lama nga kona a Giyani 24 se va connectini 13 va kuma mati sweswi va hlamusela timhaka ta ku ri loko ya hela March ku ta va ku ri na mati eka leta ta 24 kambe loko ku ya hela lembe leri ra 2026 hinkwako ku ta va ku ri na mati a Giyani hi ku tirhisa line liya ya mati ma le Nandoni se hi ri na ku tshemba leswaku va ta hi veka erivaleni kumbe va veka xitshungu xa vona lexi faneleke xi va vhotela erivaleni ku ri va ta va va karhi va swi endlisa ku yini hi ku loko ku ri hi mpela va nga va swi kotini ku va va nyika vukorhokeri byebyo ku nga va ku ri mhaka ya kahle ngopfu ku mati i xilo xa nkoka ku tlula swilo hinkwaswo mati hi wona ku faneleke ku va number 1 wa vona loko wo pfumala gezi u nga famba u mbarini mpahla leyi yi nga ayiniwanga mara u nge fambi ntirhweni u nga hlambanga mati ma na nkoka ngopfu wa yi vona mhaka leyi se so hi mhaka n'wina mi tshama Midrand mkhulu mi hlambini namuntlha hina mati la ni tshamaku hi kona a ku tali ku pfumaleka mati so veri sweswani loko la ku xela ntombi ya ku tshama Midrand right zwakala hi mina ni khome mati la u ku tleketla mabakiti so mkhulu hi komisa hi cancel namuntlha ka show ya hina ya ku sungula ya general I think ma phamele swa ku tala va landzeri va hina a va hi mahlweni va subscribe aka Shangani Gang aka Facebook hi kona aka Twitter hi kona aka YouTube ngopfu aka YouTube followani Shangani Gang mara loko se ka hi famba hi nominate eka Mzansi Arts Media Awards so hi kombela mi votela hi ku SMS rito mama 935 eka nomboro leyi nga 40439 mama 935 eka nomboro ya 40439 so hi khensa swinene mkhulu hi na ku tshemba ku eka segment leyi taku eka episode leyi taku hi ta va se hi focus aka mhaka yo karhi na ti-politicians ta hina na mina na khensa swinene ku ri ku tsaka na ku tlangela hi ri na ku tshemba leswaku hi ta va hi kha hi kurisa Shangani Gang hi kurisa ririmi ra hina ku va hi hlangana hi vulavula hi Xitsonga i timhaka ta ku va hi kha hi documenta ndhavuko wa hina hi ya mahlweni hi kota ku va hi endla ku ri vanhu va kota ku va va ta kota ku va tshembisa vanhu leswi swi nga fanela kambe hi nga ka hi nga vulavuli za rixa hi ta va na n'wina nakambe eka nkarhi wolowo taka inkomu kanima